ساری پڑھیں درود شریف آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم علیہم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عربی مکی مدنی نگار عربی مکی مدنی نگار انت از تشریف ساتھا سون عربی مکی مدنی نگار انت از تشریف ساتھا سون منور خان گچی چانی دیدار منور خان گچی چانی دیدار انت از تشریف ساتھا سون تسبو سیریس جو تو تارے دجلد کرتن شفایا تسبو سیریس جو تو تارے دجلد کرتن شفایا دجلد پراران چانی دربار دجلد پراران چانی دربار انت از تشریف ساتھا سون دجلد پراران چانی دربار انت از تشریف ساتھا سون لول ہتیچ پراران لول بیمار حال دل باوین نازنینس حال دل باوین نازنینس گوشت ہاو اشکن سانی غم کھارے گوشت ہاو اشکن سانی غم کھارے انت از تشریف ساتھا سون گوشت ہاو اشکن سانی غم کھارے انت از تشریف ساتھا سون خان از پوروم چانی انہار این چانی چلنم سری شر خان از پوروم چانی انہار
چلنم سری شر لال بوجری وتی چانگاره انت از تشریف ساتھا سون لال بوجری وتی چانگاره انت از تشریف ساتھا سون قبر تی حشرس کریزم چاره پل صراطس مدیزم تار قبر تی حشرس کریزم چاره پل صراطس مدیزم تار امید چانے بیرستگارے امید چانے بیرستگارے انت از تشریف ساتھا سون امید چانے بیرستگارے انت از تشریف ساتھا سون بلال آمود شان دربار گناہگارس پناہ میچی بلال آمود شان دربار گناہگارس پناہ میچی گناہگارس پناہ میچی افکر نویزم میالی گم خارے افکر نویزم میانی گم خارے انت از تشریف ساتھا سون افکر نویزم میانی گم خارے انت از تشریف ساتھا سون عربی مکی مدنی نگارے انت از تشریف ساتھا سون منور خان گچ چانی دیدارے انت از تشریف ساتھا سون